Svi pričaju o Kijinom kućnom videu i porno aferi, a onda je isplivao snimak sa zadnjeg sedišta auta. Kristina Kija Kockar je otkrila da je imala 2 porno snimka sa 2 mladića, i to još pre braka sa Slobom Radanovićem. Kija je raspravljala i sa Minom Vrbaški, koji je jedan od snimaka slala novinarima, kao i sa svojim i dalje zakonitim suprugom. U jeku ove drame na internetu je isplivao još jedan Kijin privatni snimak, ali ne pornografskog karaktera. Na Instagram stranici na kojoj se okupljaju njeni fanovi pojavio se video koji prikazuje Kiju sa drugaricom na zadnjem sedištu automobila kako pevaju tokom vožnje.